Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Kao što vidite, nastavljamo igrati Minecraft, da ništa ne shvati. Vidimo kako je Basta napravila ovo je naraslo. Ovo i sa 3 zadnja. Znači, sada ćemo pokušati da nađemo sada idemo ostaviti ovu hranu unutra, pošto nam za sad ne treba i idemo pokušati naći sada. Prvo, bilo bi mi korisno napraviti mapu, ali pošto nemam manje za mapu, neću moći toga napraviti. Znači, sad idemo do onih pumpkina odjeće i ne bojte se, ostavite like, ostavite komentar za još Minecrafta i puno novih videoća. Sada idemo da nastavimo ići samo sa, evo da vidimo, pumpkin pokazuje, samo sekunda, pumpkin pokazuje sa vama. Znači idemo vamo i nadat ćemo se da ćemo dok mi idemo sad do tamo, ostavite sub i komentirajte, odnosno ostavite komentar koja vam je omiljena boja. Nekako želim da znam. Pa je nešto nije dobro. A je zanimljivo sve od sebe. Sada je kući. Da se nisu stvarili mobovi. Znači, mi pošto nismo našli selo, mogli bismo da napravimo farmu krava ili prasića, pošto imamo baštu i farma nam i dobro korista, zato što, mislim, farma je farma. Ok, sad će krenuti mobovi, tako da moramo brzo kući. Eno, već vidim creepera. Eno nam je kuća. Moramo creepera. Puko je. To nije dobro. I pam. Ok, krevetu smo. Čujemo zombija već kako gori. Ok, sad trebalo bi uzeti drveta da napravimo za farmu. Sad 3 farme, one će biti tamo dole. Ok. Znači sad
Da li da baštu, da ovdje produžim, evo ovamo, pošto ovdje mi je kao bašta ovako ravna i ovdje da stavim, mogao bi to znači, moramo ovu zemlju da sklonimo. Idem da napravimo lopatu, pošto i treba će nam još jedan to trebamo popraviti. Ok, znači sad treba da napravim još jedna vratanca. Treba mi to i to. Idem da napravim vratanca. I šta mi je još trebalo? Lopata, da. Lopatu metalnu ćemo naravno, jer tako i možemo. I tu nam je i lopata. Sada ostavljamo ove blokove. Tako. Idem da vratim kapiće i iron. Sad idemo da nastavimo. Znači, tako nam je rekao. Koji sam tu zemlju. Moram još i ovo. Odavde naklonim. Ok. Znači, sada idemo. Farmu ima ovako. Znači, tu tako skroz do ovdje ima da bude. Ima biti ulaz u sljedeću. Znači, ovdje ima da budu svinje ili krave, nije bitno, pošto ima da napravimo za svinje, za ovce, pošto će nam trebati vuna za tepih, jer treba nam tepih ovako i da bi se mogli penjati to. Ajde, postaj se. Da bi se mogli penjati. Ok, 1, 2. Znači, sad idemo do kraja. Peta, odnosno sad napravimo još. Mada se 30 biti dovoljno. Ok, vratit ćemo stikove. I izgleda smo potračili svo drvo. Tako da
treba nam je ova vuna za 3 tama. Ok. Sada idemo ovdje. Ok, znači ovdje vrata. Ovdje. Sad idem da ostavim ovo. Za ulaz. Jednu kod ulaza za ovdje. Bolje sa strane. Ovdje. Sada idemo da skupimo svinje i ostalo. Prvo ima da uzmemo svinje. Gdje svinju? Ja ne znam da li ti možeš preko dade. Možeš? Možeš. Jel ti možeš preko ovoga? Zašto sam te doveo ovdje? Ok. Sad, eno još jedne svinje, sjajno. Razmišljao sam u ovoj epizodi da tražimo dijamante, ali pošto nisam imao sreće s Batmanom, odlučio sam da to ne radim. Tako. I sad ste dobili malu svinju, zar ne? I tebi imamo da pretvorim veliku. Znači, još jednu. Super nam ide. Znači, možda ne budem stigao sve u ovoj epizodi životinje, ali vjerovatno ću stići barem par svinja. Pošto već je prošlo 13 minuta videa. Ok, dobro nam je za sad farmica. Onako ide dobro, mislim. Nemam ni na što da se žalim. Dobro smo krenuli. Sad se malo vi pomjerite. Imam vašeg novog druga. Ok. Vrijeme izgleda da je noć. Tako da bolje bi da ja polako krenem u krevet i 26 mrtvi. Sjajno. Ok, već je kraj. Već se mora na spavanjac.
Znači, sad idem da vidim je li ima još svinja. Ako nema, može krompir. Gdje mi je... Ne, ovo mi treba. To mi treba. Ok, sad idem da tražim možda još nešto pored svinja. Primjer ovce. Nestaleš. Sad vjerovatno spitate zašto ja pravim farmu. Ovca. Dve ovce. Sjajno. Mogu sam odmah da ih parim. Zato što... Eno još jedne. Ok, imamo već 4 ovce. Završava vidla. Imamo i kravu, jes. Dođi. Ok, pratite me. Ne, pobježe vam dijete. Ok, čisto. Pratite me. Znači, dobro ide... Sad idemo polako da uzmemo, odnosno da ostavimo ove ovce sve i kravu ovu, pošto moramo. Šta ćeš? A ne možemo stepencom, onda nećemo moći izaći. Idemo ovuda. Tu ste, krava tu je. Ovamo. Da, sad imamo 3 ovce. I trebamo još dozvoljeni. Ti trebaš biti tu i ti ćeš biti tu sa svojim. Izvinjavam se da mene. Prati me kad uđi vamo. Uđi i to da zatvorim. Evo ga. Farma je sjajna. Vi se parte. Gdje je ova druga? Ste dobili još jednu? Sjajno. Ok. Farma počinje da liči na nešto, priznajem. I vidim već je završio video, tako da eto,
Eto, vidjeli ste, ovdje smo odradili farmu, a u sljedećem klipu nadam se da bude još veća, pošto planiram puno farmi napraviti. To je bilo to. Nadam se da ste uživali. Ja itekako jesam, tako da vidimo se sutra.